ade nami. Di manukot ni Aryo, pasatan nami ma pinggan nahot. Mardongan boraspir, dot ringgi si tio suara. Opera janami di pasatai matuhamuna di manukot ni Aryo. Ala marmula do narekan, marmula do nauli, asa uli salu naulo di basareraun, baik kau ma godang mula mulai. Laubono nami ma maralaman abang nami on. Baik kau ma godang nau partusi. Riwayat hidup Bapanggen yang guwarna opung nami Raja Joseph Ujung mengalap beru ni rajai sada beru Banorea dua beru dabutar tubuh mamo anak konai ma bapa nami opat berarti nodohon sada
Gor di ujung tubuh ni dabutar mangalap baru ni rajai baru tapu bolon. Dua musim ujung tubuh ni baru banu rea mangalap baru ni rajai baru buang manalu. Telu situa sar ujung mangalap baru raja berui simanung kalit. Empat payaman ujung mangalap baru ni rajai baru sinaga. Ia mana mion nata paadop-adoponon enakon ni amanami situa saur ujung tubuh ni inanami baru simanung kalit opat nasida martinodohon bawa boruna opat. Ia siang kangan mangalap baru rajai baru perdede. Ya si nomor 2 mangalap baru rajai baru lempong. Ya nomor 4 mengalap baru rajai baru setincak baru tincak. Tubuh ia manami natapa ada urupem si nomor 3 tubuh ma tanggal sibah bulan sada 1964. Tutup usia 60 tahun. Mangalap baru rajai baru dabutar. Tubuh ma anakonna 2 bawah tolu boru. Ya anak siakangan dang marsahato dobe asa anggiat buam hamu di tangiang muna asa dapot sirokap tondina. Ya si nomor 2 nunga marsahaton tuboru ni rajai bersih marhasotan tuboru ni rajai baru libong sian utari desa Bintang Kecamatan Sikalang. Tubuh ma sada anak bawa. Ia baru siakangan ngamaramulian. Dua anak ni amang baru nami marga brutu sian siangkat tubuh ma tolu danak. Sada bawa 2 boru. Ia boru nomor 2 marhamulian maon 2 anak ambur nami marga silaban sian hutaem baru tubuh ma sada anak bawa. Ia boru si nomor 3 dang marhasohota dope siala di bagasan persikolah dope. Bunguma sude pinoparni damangon 10 tolu alam. Molotung adongpe nasala utang piutang radedu hami pakuliwon muna. Lias ate banta garuta. Suci tak bertujuan ke atas. Halo. Sesuai do buah ni hula-hulai Tung saya no tor ni hula-hula ujung asa bersiap-siap kita boru bere ibe bere do songoni si batu di boru ati adong no penong boru na so pendaftar asa pendaftar ma tu meja na ijono di jabuan songoni ma buah-buah siap kami boru mau lihat
ate memdai Tuhan, biasa ate memdai kita karina kita bisa ada kok kita berlebih imo pinempar ni raja cukup ujung bang seni berlaus nien poli rejain amgia mau Tuhan tanah masuk karina kau setaringkin berlebih poli reja guru ulang marsak ulang bonok memang terpaksa bonok terpaksa marsak tapi itu mau Tuhani na mengapoi sapoi karina kasih mastaki jadi kan kami naik ujung batang bro imo ka lebay tata nami alang ko sisiukun kami kusukuten jadi kata tambahan jadi kusak ada kasabel nene imo ujung batang bro jadi sama asing oleh Tuhan uwe pitahoi tong mau Tuhan ini masuk wala ni buena tapi imo kesana terbaik kami tong mau isuriskan kami berkapan ni isi bendera mau tuhui imo tanah kami turut berduka cita atas meninggalnya adik kami Poli Rejain. Di belakang seni kami ingin Tuhan saya jalan motong yang kembarna hari yang perempuan tadi kena bagaimana guru gereja tong mau tabah na menghadapi perlaus ni Poli Rejain. Jadi masa mati Tuhan dibelas kepada kasih bonoki ulangnya roh tu bagian kesakitan anjing mau sehat-sehat ke kareta ingken panjang umur bagi aku puna karina. Imo siya kolenku kan kami naik Poli Kristi ujung batang beruh. Baca saat po kata tambah. Jadi, situ namo doknen kan mendai menambahi rana ni abangin. Mendai ke kusukutun nami ngan sisa daulan ngo kita. Juga seketiken wakinin ngo bagi bana. Takin itu hani kena perjolo abangan den. Ini lo Tuhan tak, anggiat mo masih hati ini Tuhan tak, penempar nin tading kenang, anggiat mo menjolon kinen, sehat karena ini kakak, dah aku dah kada, enak kaduga ten, belgah, anggiat mo masih hati Tuhan. Jadi mula belok dai naboi situk naboi kira lako bang urubike, ulang idah ke buena tiabang, karena ka abang penempar ni abang endah. Situ pe anggiat mei gawe iba ini misi raja tambah masinna itu kormi gula makin manisnya nih mula be situ kurang nami kan ujung batang burunai saya itambahi ke mau bagus kurun nenek lihat sate ranen pe mula lot dengka Mula boy sika mo. uwe tah bakune lo paneran naik mendok rana Jalo ke ujung batang bro. Tatakkan kaliling sekali, sulang nenek. Kosok karina kasih mendes loh kata nami dari kusukuten yang kedua nami main kemo sakat nih belgah ni ukur nene katigen ning biasakin romo kami cuma tak menaruhkan tunjuk budina tapi bagi panas situasi dos semua hari tadi sih merupakan singkat waktu lepos atenam deh kene Bak cender ngoki danan mengalap-alap kita na markaron sistem gunai. Ulang menterbalik. So sampai dung mengadupun araja ni gula-gulan takarinana. Sisa dango kita, isen ngo sindi banta na lot di batang buruhen. Termasuk mo kami si penempat ni bapa nami. Duho ni inang nami guru si manukan. So buru bere nang pekumpuna. Melape ketigen Odar kami menui ke mempersingkat waktu kita pos atenene dan pos atenami bagi rebak menjalong kita mikro ni kita namar kamarangi buru bere seluruh naik bagi nang soh dung ulanten demi menghadapi raja ni kula kulanta bagi mau rana
kan kami sukut belgah ketiga lihat satemo di video kami pun Bangke mau ditike mau gedang kesakatan nih. Boleh ada Pak. Diamu bermusik namanya. Ah, tina hotong al tio tuan panuhatan. Kada bang masih titul nilas padaw mo tuwa sa hatan. Khusus beru bere bebere ini batang beru karina, tapi pelintu matak mela oleh sintakan dekat tupak nenek nanpe.
dihamu parkusinami. Foru bere ibe bere la udur do hami do simbatuan ni boru. Dison adong atik ipatu pahami ka tulang. Otik sosadia nang pola sihatao godang tang pola sipion. Sayang kia mak sanot 17 tahun. Jadi pasu-pasu tua matutu akan yang ulan di tangan nami. Ang gia undeng kasiano boy patupan nami to ka area nang manguton. Molo tung pisang podok inda tutua. Molo tumpe tu sira benom munaon saya cimma sira dayota sanot 17 tahun. Molo tumpe tu gula saya tonggima dayotas gula sanot 17 tahun. So ngoni ma jo so pede ni hata siya kami mau lihat mak. Jadi so ngoni ma dia perkusin nami dinang pasatu silua mami tulaula nami on baik kamu majo naho partusi si tortoron nami. Oh. Alay songono dihita buru bere bebere manang na bigay halap penot pasahat tonon nang sudi mahite siete si sudok tiki. Jadi songoni mak baik kamu mamang parusit nami. Jadi songoni mak songono nala gora-gora ni hula-hula tanak kaneng holan uju boru ni batang bro. HP di si dua ni tangan ngasude boru di badison. Tapi jo, amang udah. Song-soni masong kawi boru na betu amuna sa betu lima katulang. Alay korahon naking hola boru sian batang bro. Kebetulan nama amar dos ni rohan nakik kami kana nabar pariban ay pasada hami. Di sore matulang manang tung biga-biga halap pe hami na rose betu lima las maroni ibadah las maroni itu di tulang. Ison naking arong ibapungo hami isongon gatin ya dung nami di bar law di tulang na taholong yon. Unang berkamu tulang ala ni gorang na ala do hami di berduka cita di haron itu tulang nami on. Isong ni makat pulang molot petung akatu tusira benamu sa itu acim nama daya muna molot petung tu gula katulang sa itu tongki nama inum muna tujulan narong boleh ate. Jadi songoni mak dihita boru sahak matu simatuan ni boru pina sahak mikot tu simatuan ni boru. Jadi parjolo si matuani boru mereka berutu baru silaban adong do sahak matus matuan amaraha maranggi akahula-hula taon ala adong do hubereng naking ison si matuani boru marga manalu sahak mikot tuhamu inang. Pribadi sian hula-hula nama marhamaraanggi sian marga manalu.
Jadi songoni mado edah di naung jumolo itu di alap tuhata au penang pesahuta hita songna topuro rohaku songgok rohaku edah. Jadi molo di habeluono neda alau ngaperjolau mengalami baik kon hita do edah mangapuli rohata sendiri. Memang gudang donian sian aka dongan namar holong ni roha alai anggo intina hita do edah na mabain malum rohata. Songon hata nina tua-tua, hotang ni pulos-pulos, hotak pinulos-pulos bayon ni bebe-bebe, unang eda madele, unang kita madele ay gorang do tudos-tudos eda. Jadi songon ni ma eda tu saoti pe na kupa-tupa di punguan ni boru ni ujung na di batang boru sekitar na tu sido hot tupak eda. Songon hata pak madokon, kertak-kertik membelgah palu-paluna. Tung itu pepe berenami eda, bembelgah ngopi nasuna. Jadi songonot dihita, setawi parmusik nam. Songonot dihita. Saya manusia boru pasahaton, saya sian bere, saya sian ni bere, saya si matuan ni boru. Jadi opat talap pe, ate, or mangeliat tonon. Jadi sesuatu waktu dangi, dos maru hatai si, monotung Perwakilan pe nong isi bersih. Nong isi mah hita sudiate, gawe ora. Jadi baik damang mamang parmusik namina opertusi. Tajalo nasi harimau bunga. Nan. Langsung tu kalang jehe. Kalang jehe. Kalang jehe. Kalang jehe. Ya, nasi sudah galung. Baru kalang simbara. Kalang simbara. Jadi mau nanti mak ala sodong. Baik damang masih tio las pasah pada umum atu hasahatan. Baik damang. Habisin kita untuk terlalu. Langsung. Beli di jauh samping dah, di jauh samping deh. Ulang belakang, belakang.
Sungguh kami kang dibanding galon ya bangun. Saya bermohon anda songoni nang tuan nani nang guru nani helana. Saya berang nakulak kamu bersih tahunon nasi songon. Sudah hita manaon. Tusado hita kan perjulur kami tak berbapa daripada dakang kita. Tetap semangat walaupun begitu sudah duluan bapak kita ini ke tempat ke rumah bapak yang di surga. Jadi di bawah bang ujung dulu bang mudah-mudahan gue tua sesaat mudah nih Tuhan ya hakangkin Peltak mesti lelepuh. Nah turut berduka cita. Dek karena persiapan naisin mau bangun kalau persiapan barang isin mata pasok karina luar di tangan ta melaka ada berpori beli memanalam nan. Goisen nata patu pandaing goisen karina. Nah aku masuk melang kau bayi pepulung jumlahnya berpori mai. Asal mau ngoi si pepulung kau, ngoi mbak mapaen. Bari moy mengide waktu. Karena buik kuida lah kau balik nan lo acara sediban. Anggo pesomo karina. Iya anggaran dasar nih pulungan tak. Oh kiper dia mumpai.
baru mi Kalang Jehe. Kalang Jehe. Baru Kalang Simbara. Go, Kalang Simbara en. Iya, calo. Iya, nanpe ulang lebih. Nanpe. Jadi bulu karina gendang nami jadi masyarakat kami mau bangkai mau kesakatan nih. Dua. Lau pasaton oleh sitakam ma boru nami. Baik kaum laguna jua-jua. Cek.
Aboyo bilang. Oras. Jadi, melihat kami ditulang protokol namin, lihat di kami kesempatan sa apa na sa tokin. Do kami marhabun ni Roha di parlaw ni tulangon na tuwari do pa to kami beri taon. Jadi tung terlampak pa kami nak kaning natulang barbabayan ng mahida. Jadi danga ang gumamuday ng terpuday kami mamunta tulang. Alaing gohatan ni Tuhan ni pasaton nami do tung natulang. Dido di pesalmeni pasaha madirim tu Jehovah asa di sarihon. Kon anido natulang yang gohit. tulang nami si Manuk Kalit. Alanong si Puldo, ulan nami po na niya suhuto do, boru nami, asa mga ready ma rajay. Oras saron pa, saron. Saron, saron.
ido tadana hami atong naung marburuhon pargelekon di halak pak marga ujung margana. Di buah kami dorison lagi tiar lau pudu mamuna odak kolak kata ikon auhonota do diguluta debata do hatai jala hatai debata molo di hata awak kula hulei auhok kamuna mangulu di bagasang ngolumuna di buah kamu do ibu kami do lagi tiar asa gabe pudu mamunaon asa tiar dia kaparnipiom muna di wetu hatta tiar nang saluhna di pardalanan ngolumuna Matutu. tung sada pe di buah kami di son makorhod doi sada di buah kami asa sada tahi hamuna sisa dauluan sisa roha di keluarga marga ujung di buah kami do kembal berlampis asa merlapis atong akapas salongan dia muna diaka hajol maon maranak marburu tuaka tikarina neng ro di buah kami do disot di boras pir asima rohanya matarebata anggia matutu pirto di muna tujulan reot di pasu-pasu mata debata tuaka tiki arena nengro laos mangiu di buah kami manutuk asatu matong ahana pinarsita ni rohamuna tu mada apot napa buahol lau di torang ari hatan itu hatta romat doki adorang so jam songonon ikom martahua do manuk parjulu pabuaho malau torang ari pabuaho di namat dungoi pabuaho doho di lugoni ari molotik kiro ari udan di bagasat tikyon tung songono peribuak kami manutuk tang yang nami atong tu masaluhu na pinarsita muna Matutu raja nami marga ujung jadi di bagasat tikyon lau pasahatok kami amang buru adong dunia musik dibuat tamuna asa jolo dipangidu kami cuy gabe raja nami amang permusik nami marmula do nauli marmula do nadinggan naik pasahatok kami anon di siluah di tangan nami tu raja ni amang buru nami keluarga besar marga ujung bedamang jo amang siajur mula-mula siajur mula topa bedamang mula-mula padomu nang tu sobana Jua lao pasahaton silua ni tangan nami hame tu raja ni amang buru nami adong didok na tua-tua jong sahalak dua sahudulan tolu sadalanan lima sauduran di bagasat tikyon bedamang ma dinalao pasahatos siluok kami raksani napuran tu raksani hapur tu raksani gabir tu raksani pining tu raksani tipaho asa sada padayan lima nang diak kapanggoaran di bagasat tikyon asa sada rohanya kerajaan yang mangburu nami tu akatikiarina nang roh maranak marburu di padohan ni nama tua amang permusik nami di dalihan na tulu pau patos sial mana mardongat tubuh soba marhula-hula elek marburu burju nang mardongak kuta labok nang marale-ale di bagasat tikyo namang permusik nami asa sahak manauli sahak manadingkan di basahat kami luan di tangan nami itu keluarga besar marga ujung baik damang mamang musik naho bartusi lima saudara.
Iya. Remo. Iya. Itu Sally. Ya lo que es Brunami. Horas dua-dua. Alayak kabere, molotung pede kabar sanggomat di basahat kami, adong detik itu hari naneng ro. Si kajang umur mahamuna, di badua makana madua, dang napajulu gugu au papudiuhum, nang biasa kami di napuru nami, alay se di badua makana madua. Dah, jadi bagasat tikyo songonom mator tingna, bagi kamu lo sih. Langsung bagi, iya. Sadama tu anak sekangan, pajulu. Ah, sada tu si nomor 2, pajulu. Sada tu si nomor 3. Si nomor 3, Boru. pajulu. Jadi anak sia, seberutu. Buru, iya. Si nomor 4, Silaban. Silaban. Si nomor 5, Si Sintia. iya. Pesama tu sekangan. Si nomor 2, iya. Lima lo, lima. Dua-dua. Ya. Jadi persanggoma motu berenami sude berekon na Martino Duhur. Adur polisi si Kemenjalo. Do surah. Dua-dua. Naik pasahat tonulos ni barak kami tu raja ni amang buru nami. Marhite-hite di uning-uning amuna amang. Hatani debata aman dokon. Paluhamu masarune mardongan arbab. Dalam muna mamuji pasangap pengguar di debata. Marhite-hite di uning-uning amuna. Martangia kami tu amat debata. Anggia dioloi. Pasu-pasuna. Tu raja ni amang buru nami. Ape mai di persububuan. Tua mai dia baramuna. Abing man yang dia bingam muna. Tukus mai nang di tukus amuna. Baik namang godang pasu-pasui.
pol todi. Ni pahupu nami asay purmagudang nami met. Dia kamatua mana matua. Pepeng matutua kasar matua dia kenang matua. Jadi di bagasat tikau asay purmagudang pahupu nami. Baca mangkusi nomor tusi. Kau baru main, habis kau mau kui. Ala dodo kamu tu punguan terlumu bima botok di son berenami na marhabalua di tikyon di ho ito do nami do bere tu akka arena nengro boton mo masude akka naroto ho akka pasu-paswi dak seholan arsak pikiromu alai pikirima gudang ni pasu-paswi nang sahat tuho kumudang do pasu-pasu las ni roa di letuhani nak petung di tikyo maceduk roham ala ni habaluani di ho berenami nian macai lungu doroham pojok doroham ala parborhat naon hami pe duku jaha di facebooki heras tutu doa beh songona suarung no desahit ne naro aku dak kuboto hami namar sah alai di hoinang dono nami ma marhityo jamita madihoon molo di bereko di arnang salpu lumo bima di 2 tahun nak salpu buido bakke dang bui berengota dang bui masa marula songonon ala disahit naposi secara masal ima kofiti ngasalpi alai di tikyo jamita madiho bahwasana toktong dohita maraporusan tu debata mananga HP namasa te denangda buama ditangyangmu gomos maho martangyang dihabaluan mo nape holako natahadoho bayanon di Tuhani songon sada pangulaho situa dihuriani tuhatai totong mamaraporusan tu debataho songon dihatani detai pasahat masudin dan nahinol sohon mi tu debata Jehovah ardinggan basai emol dangadong. Jadi mau lihatnya mados marohata sara silop makarong 2 silop papuli sara pehita mandoko kata sudi mehita pasahat tok kata nauli diala inang perpangaribuan hamu nama opung nama ngulu Songon balas dia papak na boy terpatu pahami unang mereka balga gelengna dalam nami dia mangido tua mo kerja nami akatulang nami natulang nami asang gia meriti tami yang muna tujuan daron taruli hami pasu-pasu ya tuata taluwei ma tu salu na pinupus nito dimon kerta kiri na balga balu-baluna jitu ada sedikit ada na mereka kene saya Tuhan mau mendomi pasu-pasuna imo tuh somo somo iya ido. Jadi soalnya mah akatulang Gabi di pakateotan na budari i basatay matik itu hamuna bilik ma sada di lasni roham nio di oles sentakan na pinautupan ni buru namio sada ma buat natulang bilik ma di na dia ma lomoni roham iya rohamo roh dongane haburumon iya ido iya alas roham natulang kan lau baratai mana pa hula-hula nami baik kamu godak sopai
tol na tiyo binay tu panuhatan. Pedawang si tiyo udutin ang suasatan. Sara dua